Siyakhuleka emhlabeni wonke ngonyama ingohlungudla abnormal imoto enkulu kwaziningi imoto incane engafundeki ehlula abafazi namadoda beyafunda behlulu kuyovula bokokhiye umhluthuli lona wenhliziyo zabafokazana ukandakanda omasondawo oqhuma elinye ugcobe ngelinye oseJimistini endaweni yaseDelmo ngiphinde futhi ngibe sekhaya eMtubatuba inamba yalekhaya efonelwayo u062 017 1320 062 017 1320 indaba enkulu ebalekile abantu thema sikhuluma nabakhala ukuthi abantu baseGoli badinga special ngase ngithi mina kubalekile ukuthi njengoba sebekhala kanje ngoba bengumuntu special ongasasini kanti angibenzela futhi abantu usukela kumhla ka 4 5 6 7 8 9 10 abantu bazobe benikeza into abayifunayo kulawo madate njengoba kuzophela uzoqanje njengoba inyanga siphelile abantu abafona enambeni esibizile sizobe sejimistini izo special kusukela esipokini isipoko somlungu kusukela egubhini kusukela emsebenzini wenyosi kusukela egezweni kubantu abafuna ukuthi bahambe ekhaya baqinile kubantu abafuna ukuthi bathola izinto zokuchela emzini yabo so ilokho nje okuzobe kukhona ebese ngithi ke khona abantu ukuthi omunye umuntu ufuna lekha ukufika alande into evuswayo samkhovu noma into azofika imphilise ekhaya khona abantu bamasonto thola umuntu umfundisi kodwa manje uyafisa ukuthi athole into ezombizela abantu abaningi abe nemali lo abantu abanjalo ngathi sidinga ukuthi lapha ekhaya ikhanda indlu iba nendlu ezokwazi ukuthi yindlu yokuhlala lento ozoyilanda la ekhaya okuzokwazi ukuthi wena uzofika wena wazi ukuthi ukhuluma la yindlu efana nendlu yomsamo ozokwazi ukuthi wena okwazi ukulawula lapha ya afike umunye umuntu azothi mkhulu lento eyibhuku hlwana kanjani isipoko sikhona khona ukwazi usiphahla endlini yakho la uhlala khona khona ukwazi ukusiphahla futhi uma uzazi ukuthi wena umuntu osiza abantu inyanga ukwazi ukusiphahla endumbeni yakho kwanje kuyaye kwehlukahlukane kanjalo kwehlukahlukene kodwa okuningi ngithanda ukuthi umuntu aze sifike sihlale phansi imchazele ukuthi uma senza kanje senza kanje masenza kanje senza kanje umuntu ofuna ikhubza lakhe uma uyithatha zefuna imvu eyiningi sikwazi sihlaba imvu ukuthi sikwazi ukuthi siphamisele ngemvu into engenamsindo uzokwazi ukuphila lempilo oyifunayo ebeyethatha omunye umuntu ke mina sengikhathele sengifuna into ezokwenzeka angisenankinga bese ngithi mina akunankinga ngoba umuntu mayefuna into asikwazi ukumnqabela umuntu mayefuna asikwazi ukumnqabela kuphela sithi ke senzele ukuthi uthola abantu basebadlula emhlabeni umuntu wasekhaya komama umuntu wakini uze namagama abo asebadlula kodwa amathuna khona ayekho madala sikwazi ukuthi senze lezi zinto sivuse ngapha nangapha bese kuyabhalansa ukuze bakwazi ukuthi bakwelekelele ukwazi ukuphila impilo efunayo sikwazi futhi ukuthi ngoba ukhona umuntu othi mina mkhulu ngifuna ukuphatha lutho ngisemncane siyakwazi ukuthi sikuthobele isidalo idlozi libuye lize kuwe liphile kuwena idlozi ungaphethe isigubhu ungaphethe lutho kulungile sifoneleni ku062 017 1320 062 017 1320 ngonyama eJimistini especially sikhona njengoba kushilo umhla ka4 size siseke umhla ka10 abantu abasithinta efonini kuphela abantu ungayifaki imali inamba nifolayo ile number le angifakisani imali uhlele ukuthi uzwe kimi uthola usizo siyabonga nisale kahle.